clear tu te in za in chibai le vekule tun tum kan video a chuan staff selection commission SSC waya sub inspector SI post sangli le zathum chuang ruak chungchang kan en ho le dona tuten nge deal thei hlo zat kumbi thlia selection process le form fill up dan te thlengin tun tuma hian kan soi fia dona ni kan soi fo thin tongin SSC staff selection commission hi India ram puma non gazette officer post ruak chu group B le group C chin la thin tu te exam bo sai thin tu te an nia an mani lawa hianin gazette officer chin group B gazette le group A officer chin te chu UPSC Union Public Service Commission hian ala thin thungani tuntuma SI Hnaruak te hi Delhi Police le Central Armed Police Force CAPF noya thok tur te an nia mi pa le mei chatan a dil ve ve thei don ani chipchiar zokin ilo en hawang u tuntuma SSC noya SI post ruak zongjong za thi sangli le zathum post sangli le zathum ania chungzinga zathum le somli chu Delhi Police noya thok tur an nia post sangthum zakwa le somrukhi CAPF department noya thok tur an ni thung don ani SI executive Delhi Police bika hianin mipatan post zani somni le pariat aruaka chungzinga chuanin fresher tan opena poza somriat ania ex serviceman tan post somni le panga reserve ania departmental candidate post somni le pathum reserve ani bokani mechatan bika hian post zale sompani aruaka avai hian fresher tan vekani dorani departmental emo ex serviceman kan tivel reserve kha omvelawani SI general duty in CAPF Central Armed Police Force bika khanin CAPF noi hianin department branch strang kha omleya chungte chu BSF te CISF te CRPF te ITBP le SSB kan tiang chi te khan nia khang branch strang te khanin mi pa le meichata na san thawin post ruak omle ni post ruak detail te hi tuntuma hian kan soi vek lowanga chipchiar zo ka kan endu ni chuanin hemi video description a hianin advertisement official notification PDF link kha download thein kada a kan lo download mai don nia ti chuan overall in han enila BSF b ka khanin zathum somnga le pathum post aruaka CISF b ka khanin post somriat le paruk CRPF a khanin post sangthum za le sompani ITBP a khanin post a somkwa le pakhat ti chuan SSBB ka khanin post ni le somparia taruakani CAPF b ka khanin post sangthum zakwa le somrukaruaka Delhi Police noya khanin post zathum somli aruaka ti chuanin SSC noya SI post ruak zongjong za chu post sangli le zathum ani khakha kan chin chi adon nia hlo chungcha han en leila sub inspector SI GD in CAPF hobi khanin level 6 an hlo don ani chu singthum sanga zali tanga nuai khat sing khat sang ni zali in kar ani don ani tin group B non gazette group B an ni phadon ani sub inspector executive in Delhi Police b ka SI ho kha level 6 thau khan hlo don ani ama ero chu group C an ni big don ani a hlo ka chu level 6 singthum sanga zali tanga nuai khat sing khat sang ni zali in kar an hlo don ani hlo ka chu a in angvek don tina ni chu thiamna nei ngai te Delhi Police le CAPF noya SI na deal tur hianin graduate pass ni ngai ni computer certificate te experience certificate kan tiang chi kha angai san palwa ama ero chu NCC certificate kha kan nei ni chuanin bonus mark written exam a khanin bonus mark kan mu thei don ani khami kha nakina kan soi fia dona ama ero chu compulsory anilem lawani NCC certificate kan nei lo ni pon kan exam thei thawani age limit han en leila kum somni atanga somni panga in karin an deal theya keini STSC datan kum somni atanga somthum thlein an deal theini departmental candidates tuna department a lo thok datan phei chuanin kum somthum panga thlengin an deal thei donani scheme of examination selection process an en leila kan hriat masak tur chu SSC noya nalak exam reng a hianin personal interview om to ngai lova written test written exam ma ka tanga select an vek thinani affair viawani ti kan hriat theu kha
ti chuan selection process chu hetiang hi ni a written exam paper 1 le paper 2 omanga nakina detail in kan soyanga physical standard test physical endurance test detail medical exam medical examination kan tiang chi kha a om dona ni written exam a hianin paper pahni paper 1 le 2 om dona paper 1 hi mark zapu question za tin darkar hi chunga chan turani a paper 1 hi MCQ ani dona ni multiple choice question objective type vekani dona ni general intelligence and reasoning question somnga marks somnga pu awma GKN general awareness 50 question 50 marks quantitative aptitude 50 question 50 marks English comprehension 50 question 50 marks ani donani tichuan paper 2 a hianin marks zahni question zahni ani donani darkar hi chunga chan turani a paper 2 po hi MCQ objective type question vekani donani paper 2 hi English language and comprehension English language and comprehension ani donani kan hria tur chu NCC certificate nei datan paper 1 le 2b ka khanin bonus mark om dona NCC grade C nei tan 10 marks grade B nei tan 6 mark grade C nei tan 4 marks te ani dona ni written exam paper 1 le 2 ate hianin negative marking om ve dona question pakhat ti diklawa 0.25 marks paisak zel kan ni dona ni written exam a hianin minimum qualifying marks om dona paper 1 le 2 a khanin STSC datan minimum qualifying marks chu cutoff mark kan ti thin khanianga 20% ani donani mark za zela som ni kha qualifying marks ani donani exam center chungchanga hianin Mizoram atanga apply ta na isola exam center om dona tin notice state sang beidu te tan po Assam te Manipur te Meghalaya Nagaland Tripura Arunachal Pradesh kan tia te po khanin anma ani capital anma ani state chunga khanin exam theina om vek dona ni physical standard test PST han enila ST tribal te tan sanzong height ta khanin mi patan 162.5 cm fit nga le inch thum vel ni ngaya mei chatan 154 cm fit nga vel ni angai dona ni chest mi patan bi khian 77 cm ani anga ST tan tin 5 cm expansion ti thei angai dona ni weight taksari zong hi chu kan san zong nen in mil tok in buk tok ang zel khani dona mani san zong mila ri nangai za te na BMI body mass index calculator kha Google a hianin oma kan lo enchin mai don nia physical efficiency test PET en leila mi patan bik 100 meter race 16 second 1.6 km race 6.5 minutes long jump 3.65 meter voi thum chance kan nei donani high jump a hianin 1.2 meter voi thum chance kan nei nga shot put 4.5 meter voi thum chance kan nei don bokani mechatan bi ka chuanin 100 meter race 18 second chungin 800 meter race 4 minutes long jump 2.7 meter voi thum chance kan nei donani high jump 0.9 meter voi thum chance kan nei dona tin mechia hianin shot put kha om don lo thungani medical standard test om lenga eyesight kan mit chak zong te tin kan taksa risel nang chi hrim kha tina dang te ponianga check up om donani ta tu chutle chutlo chungchanga khanin army ang thowin religious sa khwana thil ani emo tin serle sang kan tiang chi te traditional symbol le khatiang figures picture te khatiang chi khani lo ni chuanin I eng kong ma in ta tu chut kha phalani lawa tin religious matters emo symbol khatiang kha alo omani pon alang lo chin kan taksalang lo lai zela khan phal ani chawani khaka hria turani selection process kha ti yani han khai khom donila amma sabera chuani written paper 1 awmanga chuta chuanin qualifying marks om dona qualifying marks pachin ho khanin PET PST kha an machon le donani chuta qualify ho chuanin written exam paper 2 an machon le anga ti chuan paper 1 le 2 exam mark bel khoma ti tha ti chuan medical exam an nei donani medical exam nei tura thlan chuani donani PST le PET te hian mark an kengtel lem lova clean shrim qualify ve shrim kha atok mai ani apply dan tur han en leila online atanga apply turani dona SSC website ssc.nic.in atanga apply turani donani
SSC หน่วยนรวกดัง NT นาน SSC Constable GD เต MTS เตคัดยังจีข้ากันเรา apply ตัวนี้ชวนิน registration ค่าชันปาติแค่ไงตัวละวะตุนมากันเรา apply ตัวน่า registration ID เลย password มังคานิน direct in website ตาคานิน login นะชวนิน SI ค่ะ apply ไม่ตัวนี้อาไม่รอจู SSC หน่วยอาคารเองนามะกันละ apply แล้วนี่ชวนินกันไว้ขัดตีนะตัวนี้ชวนิน SSC website อาคาร registration ติข้าออกมาขมีอาคาร registration กันติมาสางาจุมิสวาชวน registration ID เลย password เตกันตรงงาจุมิหัวชวนิน SI form ข้ากัน fill up ไทยเจ้าอุดรนี่ SSC หน่วย registration ติดันเล่ form fill up ดันกันเสดูนี่ชวนินวิดีโอกันเราด่าตัวกันเรา upload ตัวตีนขมีวิดีโอเตค่า video description อ่ะเฮียนินให้มี video description อ่ะเฮียนินอ่ะ link กระดาษกันเรา check out โดนเนี่ย preference for posting ทันดานตู posting กันดูนัดทันนัดตูค่า online นัดจังติตูรันนี่อ่ะขมีตีดันคันเอ็นเลทัวกิละ online form กัน fill up ไลค์คันนินมาอันนี้ posting ดูนักข่าทันไม่ตูรันนี่อ่ะกด A B C D E และ F เตเปกันนี่โดนนี่กด A ค่ะ Delhi Police กด B BSF กด C ค่ะ CISF D ค่ะ CRPF E ITBP ตีนกด F ค่ะ SSB อันนี้โดนนะคิงกดกันหันสวยตักแต่ค่ะกัน posting ดูนะอัจรินไอ้กัน posting ดูดานอินโดตินเริ่มถักไม่ตัวนี่ค่ะกันเราชินเสียโดนเนี่ย application fee ที่แจ้งซา general ตานันนี่โดนนะแกนี่ STSC tribal ที่ตานชวนิน application fee จ่อยง่ายแล้ววะนี่ last date จูตุนทลาออกัสนี่สมทุมอันนี้โดนนี่ last date of form submission ค่ะตุนทลานี่สมทุมอันนี้จู form correction form submit จอดหัวเฮียนิน last date จอดหัวนี่จู September นี่ขัดสักนี่เลยสมนี่ปนิเฮียนนี่ขัดปุ่มหลุมตบค่ะ edit เทนหุ่น correction ติเทนหุ่นค่ะอันรอนห้องโดนะ online form fill ปลายมิ่งติดเราเอโมdate of birth ติดเราเตติน mistake เราในปัลเตชวนิน September นี่ขัดเสียมชัดเทนหุ่นกันในโดนะนี่ขัดเชี่ยหุ่นหอนอันนี้โดนะฟังอิน form fill ปลายform fill up สวลเตติสวลในเตชวนินให้มีหุ่นที่เราชินเสียการตัวนี่โดนะนี่